Očekujemo start trke čim direktno 1700 metara, trka je ranga handicap 3 za četvorovode i starija grla. Dobro startovao tamo El Naziri, još bolje Wellington na čelu, El Naziri preti. Kameni Bilić takođe je dobro krenuo, iznutra My Dear Friend, polja Border War, kroz polja Lady Lucia, ona tako malo više drži glavu, prava šabica, dobro. Evo, to je ona krivina o kojoj sam vam pričala, nekog provozao polja. Da ne detaljiš, trku vodi Wellington. Wellington vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji El Naziri, neko se ne vara, na trećoj plavi dres, velika crvena tufna, recimo, jeste. My Dear Friend, a skroz polja ide West Point. West Point je napredao kroz poslednju krivinu, međutim on sada otpada na 5. poziciju. I uhvatio priključak pa je otpao. Trku vodi Wellington. Pola dužine prednosti za Wellington u odnosu na El Nazirija. Ne da im tamo da dišu, Kameni Bili sada, Kameni Bili izbija na čelo. Pola dužine prednosti za Kamenog Bilija u odnosu na El Nazirija. Iznutra se Wellingtonu provlači. Mustafić u sedlu My Dear Frienda, držeći do njih stiže Border War. Ulazak u posljednju krivinu pred ulazak u pravac. Kameni Bili dobija prve korvače opomene i diže rep. Šica repom Kameni Bili, ali napravio lepu prednost u odnosu na El Nazirija. Kameni Bili vodi ovo nadmetanje, 2 nastupa u šapcu, svaki put je dobro držao za poslednjih 50 metara. Fantastično lepi krivinu, lepi se za unutrašnju barijeru, a sad se lepi za pobedu. Drugi triumf Milojevića u danu, borba za drugo mesto, ko će dobiti El Naziri, dakle Jovanović, Milojević i Kameni Bili. Slave, druga pozicija El Naziri, treća pozicija My Dear Friend, četvrta Border War, 5. Wellington, 6. Lady Lucy, 7. West Point i poslednji Keo Milojeviću i Ivanu Jovanoviću. Tu je gospodin, odnosno tu je porodica Milotović.